uyabona le yokugubha ukuthi uKhuzani ube menyobani kuma Grammy uhlale kuphi indaba zo red carpet into yabathakathi leyo ukuba umthakathi nenhliziyo yensha yabo kuba nenhliziyo yenja lokho ukuthi uyozufe futhi unomgolo futhi nawe nje uyozufa uyinja ngoba awukwazi yabona umuntu uma ejabule kakhulu ungabomphoxa umuntu yabona abanye ngibabona baphoxana ngisho esontweni phoxa umuntu phakathi ethempelini amphoxa umuntu aphoxe umuntu uma umphoxa phambi kwabantu sukumbulala loyo muntu uyambulala lowo muntu lo uyamqeda ngisho ngathi uthisha mayebukisa ngengane eklasini leyo ngane uyayibulala yabo uyayibulala leyo ngane umuntu awubukisi ngaye phambi kwabantu noma emphakathini ungabukisa ngaye kulabantu laba enikhothana nabo amajwabu ubukisa ke ngaye kulabo ngoba vele labo love bakho labo but not emphakathini uyabo wesiphathi abantu abanje uKhuzani une massive support kunabantu abamthanda through thick and thin ababizwa ngama Blue Nation bamthanda uKhuzani kumnyama ngeke kubahlukanise noKhuzani yabo banothando lweqiniso ngoKhuzani kunabantu elokubasuka noKhuzani phansi kunomfowethu nje washona uSibongiseni oweza lo baba wami uSilayela washona uSibongiseni wayengangihlupha uSibongiseni ngoKhuzani engifice ngifunda athi mfowethu hey mfowethu udlalele sithi uyabo usashona ke mfowethu okubuhlungu okusashona ngithi noKhuzani wakuploya uyabo esephansi uke wawuchaza umlando wakhe uKhuzani wawuchaza nje wawuchaza uyabo behlekeke abantu behleke benze yonke into kubunja yabo ungayigubhi impumelelo yomunye umuntu ufisa nawe ukuphumelela yabona mina mangibona umuntu ehamba ngeX6 ngiyengifisa ayikho ke mina imoto engiyithanda njenge Mercedes Benz noma ngabe hlobo lunje lo Mercedes but ne BMW iyalandela mawubona umuntu ehamba ngeX6 iBMW fisa nawe ukuthi ube nayo musukuphi ukuthi usebenzaphi uyithole noma ngakubona umuntu efika ngemoto entsha nje emsebenzini lento yakho lokhu kopolo umthakathi mos uyathakatha wena uyozufe futhi uthakatha yabo phela ukuthakatha uthakathi ngelokhuzana ngomuthi kuphela uyathakatha nje langenhliziyo ayisizi lento yokugubha impumelelo yabanye abantu yabo solo lokho uKhuzani uthenga iTruck siswe ngabathakathi thina ukuthi iTruck ayiphumi ngetrailer thina sasibhisi imcongratulate ngasazi angaze ke mina I've never met uKhuzani in person angaze ngimbone nje even 50 meters away kimi angaze ngimbone emafonini nje owasenkandla phela ngowaseGqozini mina yena owasenkandla phesheya lapha eMandaba mina ngilanga phesheya kwensuku eGqozini akodwa ngikaze ngimbone mina uKhuzani ngamehle amenyama ngimazi nje uma ngimbone emafonini na ku TV uyabo kodwa uKhuzani unezitha ezimbi lezi zitha zikaKhuzani zilwa nelegacy yakhe sifuna ukumbona uKhuzani edla kudustbin sifuna ukumbona ukuthi it is so excruciatingly painful. It is so excruciatingly painful ukubona izingane zomculo kaMaskandi waduma zistrugglishe empilweni ayikho into engiphatha kabuhlungu njengaleyo ngize ngifisa ukuthi ngabe imali ngayitholaphi to sponsor and to support izingane zalo umculo ngoba kunezingane ezalwa abaculi bakaMaskandi abavelela but mabehamba emhlabeni akwangasala lutho mawubuka abantu abanje ngoDuyaza noKhuzani oKhuba uyabona these people bazamela izingane zabo nezizulwane zabo ukuthi mase kuthiwa bona sebethatha umhlala phansi emculweni bese izingane zabo zikwazi ukubenefita esithukthukweni sabo so to pet mouth and to lambast yonke into enziwa uKhuzani which means wena uyambulala uKhuzani wena you are killing uKhuzani uyambulala uyamqeda ubulala icareer yakhe ubulala ibrand yakhe ubulala of which iyamlimaza leyo nto psychologically yena uKhuzani ngeke uyabona kunengoma kaKhuzani ufuna ukulalele kule album ayikhiphile okufuna kuyila ubone lezi ingoma lezi zinomlayezo uma umuntu onganali ijwabu zinomlayezo zifuna ukuthi uyilalelisise kahle ujule ubone umuntu lo uhlukumezekile noma eyiciko eliseqophelweni eliphezulu but lo muntu lo khona la kahlukumezeke khona uyabona lento ukuthi ngiyathanda ukuphila nabantu inkinga ukuthi bangibeka amabala akusinto yokudlala leya akusinto yokudlala leya ngiyathanda ukuphila nabantu inkinga ngiyathanda ukuphila nabantu yabo wabuye futhi wazothi baba ngikwenzeleni yabo ukwenzeleni wanqobela izitha zami umthandazo lo
uyathanda iciko le aculi nje ukuthi uyaqaduluka nje ucula into engazwakala ukuthi thini uyabo wabuye futhi wathi ngixekana nemizamo yabanye abantu usukhohliwe ukuthi nawo neyakho uyabo uxekana nemizamo yabanye abantu uyabo uthi sabalasa nawe uye kugxeka imizamo yabanye abantu inkulumo leyo ebiveza isithombe ngoba ngokuthi abheka uKhuzani lento akayikhiphile kuleya album yakhe yinto esemphefumulweni wakhe kunezinto eziba senyameni yomuntu nezinto eziba semphefumulweni wakhe wayiqaphela into eba semphefumulweni womuntu ethinta umphefumulo womuntu yabo lento le uyabona mina I was so disappointed ngizwa indlela uBhutungizwe akhomente ngayo when it comes to ukuhamba kaKhuzani eyaphesheya eLos Angeles kuloya mcimbi wamaGrammy uyabona uKhuzani mina ngangiqala ayikhi abukho uboya engingenabo emzimbeni obutholakala kumuntu osemdala nje yabo ngangiqala mina nqa empilweni yami ukubona umuntu ethengele ugogo wakhe imoto ngangiqala ngoKhuzani ngikhuluma nje lento ngineutral angisathwa nginaqhawe mina bonke abaculi bakaMaskandi ngiyabathanda ngendlela elinganayo I was so disappointed ukuze uBhutungizwe ezama ukuveza ukuthi lento kaKhuzani yena uyayigxiba ayifani nawe bhuti omdala ayifani nawe mfowethu ayifani nawe and iyawungcolisa umlando wakho ngize ngifisa ukuthi kambe kungenzeka kanjani ukuthi uBhutungizwe kumfikele ekhanda lakhe ukuthi ke ekehlale phansi noKhuzani noma ngabe kwenzakalani phakathi kwabembi I don't think ukuthi uKhuzani uyonqaba ekehlale phansi na benze lento ekuthiwa ireconciliation anapha abantu babeka ku-Truth Commission beyokhuluma indaba ukuthi bayabulala abantu kwasha kwacima kwavela amalahle yini engabanzima ngoba kaze kufe umuntu phela yabo yini indaba amafoni uyazi lento okufuna ukutrenda le inosathane phakathi sengiyibonile uyazi ukuthi umuntu uyafa ahambe emhlabeni ngenxa yokufuna ukutrenda nje ampela emhlabeni abanye sinokubabona lo muntu aklanukelana mdala wena namathanga akhe ayasho nje ukuthi asenenkulumo yabo mdala lo muntu uyaklanuka lana omunye uzama ukuveza izinqa nazo futhi izinqe nendaba njengoba lezi ngalezi sinendaba sinegemegeme lezi zinqa lezi kodwa manje uzama ukusho off uzama lo moya lo ile evil spirit esefonini eyenza ukuthi ke wena qanuka phambi kwabantu ufuna ukuveza isitho sangasese esinegemegeme naso esingasekho futhi uyabo ufuna ukuziveza lana wena ifoni mangabe umuntu nje ongenalo ijwabu hayi iyabheda ifoni ine-COVID sazophuma futhi idumbu ngenxa yefoni umuntu uyayenza ivideo ethi mina ngiyayibulala mina enza ivideo noma athi mina ngimbulala uba noma ubani thina sizobabulala ifoni inosathane nje wayo uyabo so uyabona lento lena mina ngazi izokwenzeka kanjani yabo yabona ukuthi uKhuzani wathenga itruck ene-trailer itruck ayiphumi ne-trailer asakuzwa ngabathakathi thina lokho mina ngikwazi ukuthi ngangingakwazi mina ngajabulele ngathi nami ngiyafisa nje nami ukuba ne-truck ngelinye ilanga yabo kwaba i-challenge ukuthi hey uKhuzani ukwazi ukuthenga itruck madoda from la asuka khona uKhuzani useseqopheleni eliphezulu kangaka yabo futhi ngiyafisa ukuthi uKhuzani ungaphenduli mfowethu hayi kungabusaphendula lutho oluvela kuBhutungizwe ngoba kule mpumelelo kuya ubekwanga ngoBhutungizwe awubekwanga futhi abantu abalandeli bakaMaskandi abangakufuni ungabusaphendula lutho manje ungabsa explain manje there was totally no need for uBhutungizwe to be even articulate ngendaba yokuya kaKhuzani kumaGrammy and so on okaBhutungizwe bekungomcongratulator uKhuzani because ukuya kaKhuzani lapha singabheka indaba zama condition it was an honor kuKhuzani nakuma Blue Nation as a whole you could even see uma update uKhuzani ukuthi manje ngiyakuyi breakfast ukuthi his face was engulfed with happiness love and joy and excitement yabo ubejabula uKhuzani and ngineqiniso uKhuzani uyakufisa ukuthi emenye kumaGrammy semenywa yena njengoKhuzani kokugcina kwenzekile futhi ngoNkulunkulu wakhe nangalama khehla kubulawa kwabiza kuleya ngoma yakhe ethi ke wona mfana ngena kulayini kokugcina kwesiyafisa ukubona omthandeni Manqele kuthiwa abamenyiwe igcoka malimenyiwe kumaGrammy Awards siyafisa ukubona uMaskandi ukhulu uDlondlobala sifisa ukubona bonke abaculi bakaMaskandi beba financially autonomous uyabo uBhutungizwe akabe neutral ngiyakucela macingwane makuhlula ukuba neutral ungabagxeki ke labo ongabathandi mfowethu
yiba nje neutral wena ngoba you call yourself a president of the Bhinqa Nation. Yiba neutral ke, love all Maskandi new artists equally and unconditional. Engabikho ufuna ukumthanda